Da ka jing ang nut ban beteng ya ka Jingiaid Lynti jong ka wei ka kanhon ki long kami hari Bhoi district. Kabalatip kum ka Women's Organization of Bhoi district ya kabala sedang ban trekam nadu Snem arajar khatsan bat poi ka Jingiaid Lynti ba shipho Snem ki long kami ki badan hapo kene ka kanhon kila lumlang na kabanta ban penthmai ya ki nong yalam bat ki nong kit kam jongka. Hagaba menta ka sngi ki khot jong ati ki kanhon ki long kami hari Bhoi kila jit nong yalam thamai ya ka kong Mirajune mersing kum ke presiden nangta ka kong Irina Margaret Moksha kum ke general secretary lembat ki arpu prangut ki weipat ki dikhot ki babat halaki tnak trikam jong ketika kenhon kum ke jingai mensim bat ke jingkit bok ki riang he kini long kemi uba Charles Marngar ubari MLA ka mau di constituency ubabat ru kum nong ai boy ka sarkar jela ulawan poi kum kongsan ha ka bala ban kedau ban nadu ke jing sedang jong ne ka seng bandon hari Bhoi district ulalong unong irap bat unong ai boy kene ka seng ki long kemi ya ka bala seng haying jong ulet mahe Dr. Didi Lapang house nem arhajar khatsan kum ka jing lekman Christmas bat ha jo por kum ka jing irap ki long kemi ki bawan na ki long ying long sem ki baduna ha ka yo ka kon na ka leng jong ka kanhon kala sam da ki jain tap mo ban kups aj ha ka ne ka telang haba aj singkren na ka leng jong ba Charles Marngar ulaong bawatla udai unong kersan barat ba ya kene ka kanhon ki long kemi hari Bhoi district hande ki jinglong MLA lane ka jingdan banta jong u hage kam san hima sima syam lapen khlelang ya kor kom perkhat bat ka jing kersan ya kene ka kanhon ki long kemi hendre ula bu bet da jingmut ban kersan ya ki long kemi na ka banta ka bit ka biang bat ka shong suk shong sngan ki paj ba bat kham kerpang ka jing shong suk shong san ki long kemi jong district ri Bhoi Kuman syukur kermau pada kami dan pada kami saya tim kedai khubor kedai lasen nadu Snem arajar kasa lasen ka Hadien di jong imahe Dr. Didi Lapang idon mangan idon di Pak Kermen Dunia idon di kong JJ Gela di kong review land bagi wei di long kami Bangan amla baca teknologi khubor di jong ko Mirajune bagi wei nagalian ke jong imahe Dr. Didi Lapang idan ke wei di jigi perkecil temu ke jong i ban sen ya kene ke sen jong kilong kami hari Bhoi idan di jigi dan kamu pengidan ke wei ke sen jong berpang nalor ke sen arbi wei ke pemilih di founder dan nalor ka ko koi sen di planet di Bhoi la sodai bandar koi pak sen ta ka dei sen jong di long kami kejing thu jong kejing sen ya kene ko won ka bandar ko kejing kejong i baga tabri Bhoi kala nang roi baga tabri Bhoi kadei ko wei ka district kebabaran ki Bhai kman perkadai ka thamri Bhoi kini ka thamri Bhoi ka district hakaban ki babon ba ki nong song na ki wei ki jakaru itu ka ki wan song na thamri Bhoi kumta ka ji angon ka ji kwa jong i no ba wanra ya ka jingelong shitli ba ka jinglong ka wei ki long ka mi apo ka thamri Bhoi kita ka di ba no kabaar ke jing i ke jong i ke jing kwa ke jong i ban sen ya ke sen ke dei ban penyo i wei long kami ya ka hau jong i long kami ka sarkar India ka sarkar Meghalaya ka don ka thong ban ai ka hau i long kami mana ban penyo i ke hau pa i dan kam i long ya long dalam intan kinung yalam mano beliau hak dong kini hang ni hang beri Bhoi. Hoi kinung ni kan kinung dioi sen malam pray. Kini kejigi di ban sen pang ya ke sen kilong kini kedai ban yo ke hak jong kilong
Nginom dia tayo sipon na pwede magkatagal siya minupon. Nangka, kabalay. Kejingkwa, pat penel persa, yang kiriti gilusto. Hat hamri Bhoi jongi dan sipon kiriti gilusto. Tang kijat jingshat kibangi idan pun kili. Keshat syokpa, keshat kenjo kentai, keshat sajer, keshat lakon pau, keshat kerut keba, kiwe. But hari Bhoi jongi idan lak kejong kariam kejongi. Hanong tung harai nong tung kumtu kiriam, harai nong khap kiriam kumtu, harai apok haral do kiriam kumtu, berkumta terang. Idan halang kejong kiriam dijongi, henry ngilong kawai. Ini kejing kuat, kejing anut. Naga yang unik yang jongi, ubah kelam Nongpoh dan Shillong. Nangka kejing kuat, kejong berapa nong yang jongi beri kupas dengan sabri. Yuki kejing sngewbha kibala kenai bala hati ulang kesal. Ketua bawa mana berpenyo di hak jong bilong lebih. Kehap pro anta, bagul kinong yang jong kene kawan. Kalau dia khubor Indonesia, maka kan mau khubor bedang long presiden ikong jeje kelam. Tidak boleh kikis semua. Hak bagi heram ikna kenai ikinong kini iberman bagi kedua ikijingan. Hagi bentar berkaitan. Isu tu omong kita. Kita kijingan dibaca syabar jong kejelang kejadi. Kebetulan kini kita kru apa kita jingle syabar. Menurut kita. Menurut syukuman, kumta kejidan jong khubor, nangin kenong kejidu. Hagabal lemah jong di inong yang mengi inong ikman idan, udah inong baca. Nongpoh idan di bawah Nongpoh, kemudian hamstring idan dokter Bhoi, hajiran idan di bawah sopir, hamroy idan di bawah kaman berkumta terkait. Idan sekian idan. Lemah jong di kedik khubor. Lese pilar, menjadi kendor bagi, inong ikman, baru penjelasan baru kesorkan jelas. Kesorkan jelas kecuali dan social welfare, nisokmen bagi advisor juni community kelam, advisor jokawon, idan apa social welfare. Mendadak sendiri idan betul kes kepada anak-anak, ikilom kebiasaan imlaman wan bagi ini. Hagawa mati ikilom ini, pilapan Shimti kesenjang. Banyak orang pergi konten di parano kami yang ikhlo kena di bawah jenis apa kali kita beri beri itu. Nanti susu pada kami berkata, Henry, nak kalian jauh dari khubor, kan kentiu yang diulang sama. Hagayo khubor, hagak guru kesemua. Bila orang di awareness program di berpikir. Hadien mengelak dan bersekarang mendengar kawan kami bersyukur. Jadi mentau bila di manage Shillong, kam tahu sih kendor Shillong. Karena dia kira terus ini apa, dangi ada bersekarang. Sedikit hal borar jongiru, kekonsensi jongaru, tidak boleh bicara kita. Tidak kau. Di kilom kami di besar, kilom kami di balak berkeran, kilom kami di balak tersebut. Pan island ke honest program, naga bertahan. Kilom kami di jongi di berendam kam syakenom. Man island di awareness nak terjadi. Man pensyai dan jadi naga benda kaham kabagidai manyo. Dan apa pada sesuai kemampuan orang dari khubor. Nga dari patron dari politician. Mereka kau yang kuat berpercaya ini berkali kesen kedai non political organization. Kami kesen kebaik politics. Hangi benda desa dengan politik kila benar nak nak parti. Kila benar nak nak kesen. Kijing sngewbha baru kita benar Shillong. Dalam ini dan kijing sngewbha politik ini melapa dia. Ini melapa dia. Kenapa kita nak kuat ngawal ini? Maka ni kesen kebagian pertemuan dengan si kebagian ada bersen harusnya macam macam kebagian pertemuan ini kita dengan si kebagian sedang menteri yang merupakan si dari kesen ke belum kesen dari manusia nak kalau ada cari mulai itu dan saya ini nampak kelar kita kebangun nanti apa deh
Kabal kuah, berpikir mau, berkhot, berweripi, kadang-kadang. Kum kinong yalam, iba kita Shimti berkasih ikau Mirajune, ikau Hadien kum General Secretary. Kabal kuah berpikir mau ini bagi kamu bagi ai kilong transparency. Kilong transparency. Balai kini kita apa? Kisah yang berper. Iba bol kita apa? Kini dalam poin tentang kisah. Kata balai kia di jenjang. Jong ki parlong long ni berkunjuru, jong ki parlong mentai ki badon hapo, jong badong kan ke jongi. Lai nanti begini ki baru ki lemba ke jing peniat ke besar jong belai. Kumbaga kien jong belai oh, jong kien ya kelengkor kata terpeng ki jong pi kadang kadang. Ngasi mikir ki kentien bakal ke bynta ke jong ahi bangan kien dia kena kelengkor. Desasi sien na soban ong ya pi ku belai syukur dia. Ye ke jing ailat ke jong pi yang abangan siang kum kadang yalam. Bakum juru wasno berkerpan di napi, iwei peiwei di parlong long kebijong kene kedong batatan. Bapin sobhaban ai, yang kecil trailang ringkat bangi, lani ringkat bakawat bakum juru ringkat banga. Yang dong kami kecil kersyang kejong pi bangun kiliang, nadu kecil ai kecil mur, bakum juru hati kami bani yang trailang ne syakmat. Tiba kin persyang hiru na kalian jokawat, kin persyang balik ki babahala ni panwara. Yang jingiaid, bat kajing yaram nak bynta, kilong kami, parlong kentai, bat kunjur di kusam na bat di kentai kena jong kene katong kadong katan kejungi. Kumbang kene kaseng jong di kentai. Te kumsi bynta, nyidon kohok bani yaram kerpang na bynta jong di parlong kentai kejungi. Kamtam hakum kene kismi, kabani i kemampuan bahang kene kejing syale ben kejing syaban ben jong di parlong kentai ki parlo kan thai ki jongi nadu ki khulung hadu ke bala aramba te kane kaseng shibelda ko kalak ke bani ni la bale ram ki parlo kan thai ki jongi te nakale ko jonga ngom so don hi shibun bangan kran rei so shi sian na kapat ya pi bapin so ha banya ai ka ti ga yang ka ti ka won ka jompi bani ne krai lang bani wanra ya ka jing baha jong ka dong ka than ke bani ni don